ngifikile emavesini angithintayo enhlizweni yami uma ngithinta lesi sihlabelelo iso engithi ngiyokhuphuka ngazo itaba esisalindele ukuzikhuphuka ukuthi uNkulunkulu angizwe ukuthi sengifikile sengikhona
ngoba wonke umuntu unophawu nasolimini lakhe nasekukhulume nje kwakhe, kodwa isihlabelelo siyinkulumo yenhliziyo yomuntu osuke esihlabelela. Ngalawo mazwi-ke abantu basePhakameni ngiye ngithintwe ngamazwi ukuthi lesi sihlabelelo siyangikhokhela ukuthi akekho omunye esingazifihla kuye, akekho omunye esingayifihla kuye ngaphandle kwaJehova. Isihloko sithi masisondele kuJehova asezosimukela. Bantwana basePhakameni, uJehova enathi, ube nathi nasekulaleni kwethu singenawo amandla okuzivukela, kodwa wasondela wasivusa savuka siza kule mini enkulu ayimemezela ngabaprofiti bakhe ukuthi bonke abakhe ngalolu suku bahlale phansi bakhonza yena, bangenzi lutho emzini yabo. Njengoba sihleli lapha sikumfanekiso wokujabula kaJehova senzile konke ayekwenzile, wabe sewuyajabula ukuthi ukwazile ukwenza yonke into wayiqeda ngesikhathi. Wase eqoka losuku ukuthi ngoba wajabula naye waphumula, abakhe mabaphumule bajabule kanye naye. Ithi-ke bantwana basePhakameni, uma kizothi asibuyele kuJehova, masisondele kuJehova esazosimukela, lokho kuyachaza ukuthi ukhona esinye isikhathi uJehova angasawupamukela khona abantu noma sebesondela kuye, ngoba siyobe sesedlula isikhathi ayebalinde kuba basondele ngaso. Kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi sizicelele kuJehova ukuthi singaliwa. Okubuhlungu uma uzokwaliwa, awaliwa lapha, kodwa waliwa endaweni lapho ekufanele ukuthi khona uthandwe khona, lapho esekukusegcineni kwempilo yakho yonke. Ungasenayo indawo ozohlehlela kuyo, ungasenalo iphambili. Bantwana basePhakameni, engathi uNkulunkulu angasifukamela thina nabantwana bethu, asenze ukuthi singayilahli imiyalo yakhe, futhi singakhohlwa ukuthi kuza izinsuku ezinzima lapho ongeke nayo indawo yokuthi uhlehlele kuyo, futhi ungenayo yokuthi uqhubekele phambili, lapho oyoba usize khona uwedwa. Ithi-ke bantwana basePhakameni, umprofiti wethu akukho angasitshelanga khona. Le ncwadi eqeda kufundwa manje ebizwa ngomthandazo weSabatha iyinkumbuzo yomthetho kaJehova wonke umuntu ozibophezele ukuthi yena ungumNazaretha kaNkulunkulu. Ikhumbuza wonke umuntu ukuthi uShembe wathi akwesatshwe uJehova. Ifundwa wonke amaSabatha unyaka usuka uze kuyophela. Kufundwa lencwadi ethi mesabeni uJehova nina nezizukulwane zakhe zenu nigcina imithetho yakhe. Uma ulalela uNkulunkulu ugcina umthetho wakhe,
noma ukuthunywa uNkulunkulu ungashiyi lutho, ungesaba abantu, wesabe okuthomileyo, ukhulume noma kunzima noma kunjani, uthi ngithunywa nguJehova, uthi angisho ukuthi singakwenzi lokhu nalokhu. Uyoba mkhulu ezizukulwaneni ngezizukulwane, wahamba nini uMose emhlabeni, kodwa umhlaba wonke khuluma ngaye ngoba waba umuntu wakhethwa uJehova, wethula kuye umthetho noma kungasiye yena oqala, kodwa uMose waduma kakhulu. Zonke izincwadi eziphethe umthetho kaJehova asali uMose. Kuthe noma efika uShembe, noJesu wakhuluma ngoMose. uShembe uthe uma efika wakhuluma ngaye uMose. Leli bandla wathi linake umthetho kaJehova ayewunikeze inceke yakhe uMose. Engisho ukuthi-ke waba mkhulu ngoba wayethunywe uNkulunkulu, akaze akugodla okunye, kodwa wakusho njengoba kunjalo uNkulunkulu emthumile. Namhla zonke izizukulwane zomhlaba zikhuluma ngoMose. Bonke abantu abangaphansi kwenkolo kaJehova bakhuluma ngoMose ukuthi uJehova wayishilo imithetho yakhe ukuba igcinwe ayekade ayinikeze uMose. Ukubeke uMose akazange athembakale phambi kwaJehova, ngabe akushiwo ukuthi ngenceku yakhe uMose ngoba ngabe waxoshwa, kodwa ngoba wawugcina lo mthetho, wasigcina isimemezelo ayekade esinikezwe nguJehova ukuthi asimemezele. Bantwana basekuphakameni, kuyaye kube khona-ke ukuthi sikhona lapha emhlabeni, mhlambe uma ngabe sibona ukuthi amazwi akhulunywa umprofeti wethu ewathatha encekweni kaJehova uMose, esabela yona ukuthi nathi ngoba siyibandla likaNkulunkulu njengalabo babeholwa uMose, kodwa bese kuba khona lokhu esesikushiyayo ngoba sifuna ukuthi abantu sikhulume izinto ezizobajabulisa nezizokwenza ukuthi basithande, kodwa bangenalo isango lokungena ezulwini. Laba bantu bazokuthanda, kodwa bakuthandela khona lapha. Usalindwe imini enkulu lapho kufuneka khona bathandwa nguJehova. Ngithi-ke abantwana basekuphakameni, kufanele sibe izithunywa ezithembekele phambi kwaNkulunkulu. Uma ngabe unikeziwe umsebenzi kaNkulunkulu, wesabe yena okuthumileyo kunokwesaba abantu othunywe kubo. Ngithi-ke abantwana basekuphakameni, kufanele sazi futhi ukuthi wonke umuntu akhumbule ukuthi wagcotshwa nini, egcotshwelani, mingakhi iminyaka agcotshwa, wenzeni kulesikhathi leso agcotshiwe, esebususwe egameni ayekade nalo, anikezwa igama lokuthi namhla wena umkhokheli, namhla wena umshumayeli, namhla wena umvangeli, umfundisi. Wenzeni phambi kwaNkulunkulu? Ziphi izimvo zikaJehova ozilandile ekwedukeni kwazo? Ziphi izimvo zikaJehova oziphendulile ngoba uthunyiwe? Wena uyisebenzi sikaThixo ngaso sonke isikhathi, konke ukucabanga kwakho uhleli noma umile ucabanga ngomsebenzi kaJehova ukuthi lolu suku alungandluli ngingazange ngaphendula noma oyedwa umuntu, ngingazange ngakhe ngisho yedwa umuntu. Noma kuthiwa umuntu udlabadlaba njengolwandle, sebeshila abantu bathi
Ngizobathi sowulapho kuwathi uzombona ukuthi unjani uma umemukela bekumele unxoshe. Kodwa umuntu othunywe uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akakuthumi kuphela, uyakunikeza zonke izimfanelo zalolu hambo lakho akuthuma kulo. Umoya kaNkulunkulu okuwe ungakwazi ukusebenza kulo muntu, ungakwazi ukumgoba lo muntu angathi eseqede wonke amabandla exoshwa emelana nabantu abamphethe, kodwa besafike uyaguqa kuwe, engaguqelwe neguqela uNkulunkulu okuwe. Ezwa ukukhuluma kwakho, ezwa amazwi owashoyo, abone ukuthi la mazwi lawa akusiwona amazwi omuntu, kodwa ngamazwi kaNkulunkulu awabeke umuntu amthumile. Abese uyathoba umuntu, athobe agcine umthetho kaNkulunkulu kuze kufike insuku zakhe zokugcina, afika angene ezulwini, angeniswa ngumgcotshwa owazikhumbula ukuthi uNkulunkulu wamgcoba, emgcobela ukuthi ashumayele, atshela abantu, axwayisa abantu ngezindlela eziyingozi. Babuya abantu kuyothi nalapho kukhona ona ngako phambi kwaNkulunkulu, kodwa kuyophakama labantu engabe sebasemajele ngoba begqekeza, engabe basemajele ngoba bedlwengula, engabe sebasemajele ngoba beyizinkabi, kodwa ngenxa yalo mgcotshwa owakhumbula ukuthi uNkulunkulu akamthumanga kwabahle, akamthumanga kwabakholwayo, wamthumela kubo laba bangakholwa ukuthi akwazi ukukhuluma indaba kaNkulunkulu, ayendlale phambi kwabo bawo sebayezwa. Ngoba lo mgcotshwa uma ekhuluma akukhulumi yena, kodwa kukhuluma umoya kaNkulunkulu, lona ukuthi umuntu mayegcotshwa bese uyacelwa lo moya kuNkulunkulu ukuthi ake wehlisele phezu komuntu wakhe, kuze kuthi nalapho ahamba khona angafani nabanye abantu, abonakale ukuthi lona ngophathisiwe uyisisebenzi sikaNkulunkulu phansi kwezulu, unikiwe ukuthi akhulume ngoJehova. Bantwana basekuphakameni, kufanele ube namahloni ekugcotshweni kwakho ukuthi ungaze uguge, ube ikhehla, ube isalukwazi. Angekho umuntu ozongena ngawe ezulwini, angekho ngisho umthakathi olahle ubuthakathi ngenxa yakho, ngoba ukhuluma ukwazi ukuthi uqondane nabantu, ukhulume ngomoya kaNkulunkulu uma ngabe unawo, ngoba akusiwo bonke abantu abagcotshiwe abanalo moya kaNkulunkulu. Lo moya uyazikhulumela wona, akudingi ukuthi uzotshelwe ngumuntu ukuthi loya muntu unomoya kaNkulunkulu, kodwa lo moya uyazikhulumela wona, uyazibonakalisa wona, ngoba umuntu onalo moya kaNkulunkulu akahlali ngisho emzini wakhe, uthi mayebuya emsebenzini acabange ukuthi konje angayothandaza kwabani, akhulume ngalo uNkulunkulu ukuze nabanye baphenduke beze bazobusa naye endlini kaJehova. Angabana ndaba nako konke kuthi lapha angasebenzi, ahambe ngoba umoya kaNkulunkulu lona owawukuMose, umoya kaNkulunkulu owakubaprofeti bonke basemandulo. Noma ngabe ungayena umprofeti mayekhona unikiwe ilungelo lokuthi agcoba befundisi nezigaba zonke, kodwa kithi kuyihlazo phambi kaJehova ukuthi ungaze uguge phathwe idondolo kungekho muntu okukhombayo othi ngasizwa ngulo mgcotshwa, ngabe sengisejele, ngabe sengisendaweni embi ethile, ngabe sengafa, ngabe sengabulala abantu, kodwa ngalo mgcotshwa owangilandela noma ngemphoxa, kodwa wathi kahle kunodaba engifuna ukuthi ngikhulume nawe, insizwa yasezulwini, ngikubona ufanele ukuba insizwa nawe yasezulwini. Bese lo mgcotshwa uyayikhuluma le ndaba kaNkulunkulu. Bantwana basekuphakameni,
uMosi wahlonipheka ngomsebenzi wakhe kanjalo noJesu wahlonipheka ngomsebenzi wakhe kanjalo nomprofeti wethu nanamhla lokhu bonke abantu bakhuluma ngaye wonke umhlaba bathola ukumangala njengoba sebemazi eselidlaliwe iNCG yamdlalela ngisho emazweni angaphandle idlala lo mprofeti ukuthi umhlaba wazi ukuthi wayethunywe nguNkulunkulu. Bantwana basePhakameni, kuhlazo ukuthi ungaze uphathe udondolo kuleli bandla, ugcotshiwe, uhlonishwa ngabantu, ukhophozelelwa ngabantu ebandleni, kodwa wena ungamenzeli lutho uNkulunkulu, ube ngumgcotshwa wokukhophozelelwa ngabantu, kodwa uNkulunkulu yena angazuzi lutho ngawe. Akusibo bonke abantu abagcotshiwe ababa nalomoya. Uma umuntu enalomoya engikhuluma ngawo, akusi umuntu ongachazwa ngabantu. Lo moya uyamchaza kahle lo muntu ukuthi uyini, ngoba sengishilo ukuthi uyangihlupha, uyakwenza ukuthi uthande ukuya ey'nhlokweni zabantu, uyakwenza ukuthi ungakujabuleli uhlale emzini wakho lize lishone ilanga, uyakwenza ukuthi ufune lapho ekuhlushekwe khona, ngoba lapho ekuhlushekwe khona kulapho ekubuthana khona abantu, bese ukwazi ukwendlala leli cansi elingumthetho kaNkulunkulu. Ngisho futhi-ke bantwana basePhakameni, isihloko sithi masisondele kuJehova esizawusamukela, ngoba lokho kuchaza ukuthi sikhona isikhathi lapho uJehova angeke asasamukela khona uma ngabe singavumanga kusondela kuye kuseyisikhathi. Ngiyazi bantwana basePhakameni ukuthi samenywa izwi, lamemeza izwi lenkosi enkulu yasePhakameni ilanga, wakhipha isithunywa ukuba size sizoxoxa abantu abafanele ukuba bangene embusweni wezulu nabantu abazosebenzela uNkulunkulu. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, inkosi ilanga yabona ukuthi ibandla likaJehova lisekho, kodwa sekusele iy'nkulungwane nezigidi. Ibandla likaJehova lisekho, kodwa sekukhona abaholi, abanye babo abangesesibabantu eseba ngaphezulu kwaJehova. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, inkosi langa yasibona ukuthi kuyaphela ukuthi uJehova wathumela umprofeti emhlabeni esizweni simnyama, ngoba sekuyicala ngisho ukufakaza ngaye umprofeti, sekuyicala ukusho ukuthi nguyena ongumsunguli webandla, sekuyicala ngisho ukuveza ukuthi nguye yedwa owaya entabeni yomhlangano owabizwa nguJehova, akekho wesibili. Nguye yedwa owabizwa uJehova entabeni yomhlangano kubo bonke labo shemba bakhona, akekho ongema phambi kwabantu athi naye useke wabizwa nguJehova, useke waya yedwa wayohlala lapha. Wagcina ngomprofeti, wagcina ngobabamkhulu, ngoba wayethunywe nguNkulunkulu, lambiza izwi ebuncaneni bakhe, lambiza izwi, lamgcina kwaze kwafika lapho uJehova ayeqonde khona. Namhlanjena kumhlophe inkalo, kodwa ukukholwa kona kumaqabhaqabha. Kumhlophe inkalo, lokho kufakazela ukuthi umprofeti wafika wasinikeza ingubo ekufanele siyigqoke uma sizokhonza uJehova, kodwa le ngubo sekuyiyona esesele ekhona. Bantwana basePhakameni,
lapho abantu abayizigidi khona, kodwa wathi uBabilanga, hamba uyosho ukuthi ithi lo mfana akaphume lapha angakhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke yibandla. Njengoba silapha abantu basephakameni siyindlu kaJehova, singakukhohlwa lokho ukuthi siyindlu kaJehova. Yahlupheka inkosi langa ibona ukuthi ngisho umprofeti useyagandaywa, akusafanele kwazeke lutho ngaye. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, silapha namhlanje size ukuzobabaza ubukhulu bukaJehova. Asibabazi ubukhulu bakhe ngoba asivikele, asibabazi ngoba esinikeze umsebenzi noma wasipha abantwana, kodwa sibabaza umsebenzi wakhe wasemandulo, lapho edala khona izulu nomhlaba, lapho ehlala khona ephumula, lapho ejabula khona, lapho esecela khona ukuthi bonke abamkhonzayo baphumule, bangaphumuli bona kuphela, kodwa kuphumule ngisho nezilwane zabo. Inkomo wathi inkabi ingaboshelwa, nembongolo nayo ingathweswa lutho, ngisho nesihambeli isivakashi sakakho singasebenzi lutho, ngoba uJehova waphumula ngalolu suku. Lolu suku lungumgubho wamhla uJehova edala izulu nomhlaba, ngoba yilo ekuthi makufundeka ngalo kutholakale ukudalwa kwezulu nokudalwa komhlaba. Angeke ulithole lesi sisho emabandleni wonke, angeke usithole esithi bongani uJehova maNazaretha, ngeke ukuthole. Ngeke ukuthole lokhu engikushoyo ukuthi uJehova waphumula. Bahambe bakusho nje lapho abahlangana khona, kodwa konke kutholakala la kuleli bandla, ngoba umprofeti oyingcwele wahliselwa lapha kuleli bandla. Yiko inkosi langa yabona ukuthi ayimchilize uSathane, ibese ibaleka nathi izokwakha lendlu, ngoba yabona ukuthi sekuyaphela lokhu okufanele ukuthi kutshalwe kumile, kodwa sekuyaphela, kuyagandaywa, sekhona okusha osokuhlanyelwayo okungaveli kuJehova, futhi umprofeti angazange afundiswe lutho ngako. Kuyagoqwa manje lokhu ekwathiwa sikufunde. Sake sabizwa ngabagcotshwa, basitshela ukuthi ngiselene eGoli, bathi kuyicala ubonakala umuntu ongagcotshiwe ethenga incwadi yomthetho eyabhalwa ngubabamkhulu ekhuluma ngomlando kababamkhulu. Bathi kuyicala uma eke watholakala uyoxoshwa ebandleni, bathi kufanele ukuthi leyo ncwadi ifundwe ngabagcotshwa kuphela. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, sakwemukela ngazo zombili ngoba sasingasilutho. Empela azange sibe siyithenga incwadi, kwayiwa nase-ofisini kwayoshiwo ukuthi iy'ncwadi zikababamkhulu ziyophuma ngesandla somgcotshwa wakulelo thempeli. Bese-ke lo mgcotshwa akhethe lokhu akuthandayo, abe lokhu afakaza ngako, athi uShembe wathi abese uyakushiya lokho okunuka yena, abese uyakushiya lokho kwenza ukuthi kuthiwe abantu abangagcotshiwe bangayifundi le ncwadi. Uthi umntwana waseNdlunkulu, umntwana ungumagogo kaDeni Zulu, uthi bazangena bakushiya labo bafundisayo. Uthi ukukholwa aqale kuwe wena obafundisayo. Ubabamkhulu wathi mafika wabamnene
wabe into enkulu eyisimangaliso engafanele nje ngekho umuntu ongafanele kusondela kuye kodwa waba mnene. Wayengafuni ukuthi bangene bamshiye laba abafundisayo. Wayefundisa abantu ukuthi uJehova uhlonishwa kanjani, uqalaphi kusaba uJehova. Akekho umuntu kubaholi bonke abakhona la emhlabeni abamnyama, akekho ungeke uyithole into yakhulunywa ngubaba mkhulu. Angisho ngoba ngikulo lelibandla, kodwa angeke uyithole. Yiko lokho okwaba yisibethelo. Yonke into eyafika noShembe awukwazi ukuhamba uyithola nje ngoba igoqwe ngoJehova yonke into yakhona. Kungako bangcwele kufanele ukuthi uma ukhona lapho benento oyithandayo, ngoba lento oyithanda iyokubopha noma umube sefike ukulandile yothi inhliziyo uma icabanga lento oyithanda bese uthi ngiyophinde ngiyithathe phi, ngoba ayikho. Yikho lokho ubona abantu besuka basuka welokuzane ko basuka ebuhleni noma kothemba ezinhle baphinde basuka ethemba ezinhle baye ebuhleni, basuke baye kuphi amabandla amaningi abangaya kuwo, ngeke bakuthole lokhu okula. Inkinga akukho, ungaya ebandleni noma kuthiwa ukhuluma ngoJehova kodwa kuningi ongeke ukuthole khona. Okugcine nje lapha kuShembe akekho omunye umprofeti owakwakhuluma amazwi akhuluma uShembe. uShembe wambeka uJehova waba isimangaliso, wambeka wamenza waba mkhulu, waba isambatho sokuqala kuwo wonke umuntu. Ngeke ukuthole. Wakha imigidi yokudumisa uJehova. Lo mungayaphi ngeke uthole lo mgidi uShembe ehla nawo, ngeke uze uthole. Yiwo ke obopha abantu abawuthandayo umgidi ekuthi noma ngabe kuyashayisa athi noma ecabanga ukuthi amabandla amaningi ngihamba athi kodwa ngiyobuye ngithathe pho umgidi ngiyophinde ngikuthole phi lokhu kuhlabelela okulapha, ngoba atholakala indawo bangcwele. Ugcinelwe abamesabayo uJehova, ugcinelwe abantwana bakaNkulunkulu. Kusifanele bangcwele ukusondela kuNkulunkulu. Izinyoni zinezindlu okezihlali, awuke izinyoni okezinezindlu zihlala nathi akepuche sakanandawo lapho yenga akepuche akananda oke lapho yenga. Ijike bantwana basephakameni, ake sithole amazwi amazwi nje asikhumbuzayo nasitshelayo ukuthi kuphi kufanele ukuthi sikwenze. Sizofuna lapha kuJoel wesibili evesini ka-12 sigcine evesini ka-13. Noma-ke ukuze ngachitheka isikhathi ngiyifunde, kepha manje usho uJehova, phendukelani kimi
ngenhliziyo yenu yonke, nangokuzila ukudla, nangokukhala, nangokulila. Nihlebhule izinhliziyo zenu. Hayi izingubo zenu. Niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba yena unomusa, unobubele, wephuza ukuthukuthela, unesihe esikhulu, uhawukela lomubi, ngokuba uhawukela nomubi. Phelele evesini ka-13. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, lapha sikhunjuzwa ukuthi asiphendukele uJehova, nanxa thina sazi ukuthi ade saphendukela kuye. Kodwa ukuphenduka kwangempela yilokhu okushiwo lapha ukuthi siphendukele kuye. Kuthiwa-ke sizile ukudla futhi sikhale, silile, sihlebhule iy'nhliziyo zethu, hhayi izambatho. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, siyanxuswa, siyancengwa. Kukhona lapho esho njalo khona umprofeti esihlabelelweni sakhe, ethi mina ngiyanincenga ngegama likaJehova. Ukuncengwa-ke uncengelwa ukuthi ubone uNkulunkulu wena. Uncengwa ngumuntu ofuna ukuthi mayefika phambi kwaJehova, uJehova amemukele ngezandla zombili, ajabule athi usebenzile nceke ethembakele, ngoba ukwazile ukuncenga abantu ukuthi baze bangazi mina engifihlakele, mina enginguJehova. Kodwa ngoba uthembekile, kwenzakele ukuthi abantu bagcine sebengazi. Bantwana basekuphakameni, siphendukile, kodwa asikakaba yibo abaphendukele kulezi zinto ezichaza lapha ukuthi ngisho noma ngabe bantwana basekuphakameni uhluphekile unjani, kodwa uma uphendukela kuJehova, uJehova uyikhaya lazo zonke inhliziyo ezidabukileyo, ngoba khona zithola ukuthobeka. Bantwana basekuphakameni, akusiko kokuqala uJehova ekhuluma nathi, uNkulunkulu ebhalile amazwi akhe ngabaprofiti. Nakuqala bantwana basekuphakameni, uJehova wayeloke nguye uJehova. Ngithi-ke bangcwele, kufanele ukuthi sikhumbule bantwana basekuphakameni izinsuku ezizayo. Sibuyela kuJehova nje senzela ukuthi lezi zinsuku ezifihliweyo zisithole singenachashana, sitholakale sifanele ukuhlangatshezwa izingilosi. Bantwana basekuphakameni, ngike ngakhuluma ngomoya ukuthi umoya kaNkulunkulu uyakhuluma kumuntu osuke ubekwe kuye, umoya wokusebenza, umoya wokuthanda ukusebenzela uNkulunkulu, umoya othanda ukuthi lishona ilanga bakhona ababili abathathu esebadumisa yena, kepha bengamdumiseli uNtamandla, kodwa bathi wasiza lo mnumzane, wasisiza lo mnumzane. Sesiyakulahla konke lokhu silandela lo nkulunkulu wakhe, kodwa usizile lo mnumzane. Ngithi-ke bajabula abantu abanjalo abangawucasulanga umoya kaJehova, ngoba abanye basuke bawunikiwe kodwa bayawucasula ubese uyasuka, bese sala nje umuntu abe ngumgcotshwa ngezambatho. Kodwa umoya kaNkulunkulu ohlala kubagcotshwa ukuthi bekwazi ukushumayela, bekhulume indaba kaNkulunkulu, ubese uyabaleka umoya, bese kusala wena, ngoba wena uzaba namahloni, bese kusala lokuthi
kuyihlazo ukuthi ngathi abantu bebuthene nje exukwini kungakhulunywa indaba yesonto bese mina ngizoqhamuka ngendaba yesonto. Uhambile umoya kaNkulunkulu, awusekho, sekushiwo nguwe lokho. Umoya kaNkulunkulu uthi shumayela. Umoya kaNkulunkulu uthi khuluma exukwini. Umoya kaNkulunkulu uthi phendula abantu. Kodwa owakho uthi bazothina abantu ngoba manje akukhulunywa ngokusonda, sekuzathi kukhulunywa ngezinye indawo mina ngiqhamuke ngalezi ngoba ususele wedwa, awusenawo umoya kaNkulunkulu. Ngithi-ke bantwana basephakameni, kuyihlazo ukuthi ngisho ithempeli owabekwa kulo liloku laba njalo. Abekho abantu abasha abaqhamukayo abezayo bazobonga ukuthi siyabonga ngalomgcotsho. Nguyena osisondeze lapha, nguyena okhulumela indaba kaNkulunkulu, sasizakala. Uzophatha udondolo usazafika ujeza naphambili ukuthi khona ukuthi ungumgcotshwa noma umshumayeli. Wawuthi abantu mabekubiza ukuthi umshumayeli, wena wacabanga ukuthi ungumshumayeli wani ngoba indaba yakho ikuwe. Uyokubuza uJehova ukuthi wakwemukela kanjani ukuthi ubizwa umshumayeli ngoba wawungaseyena. Ngaba umshumayeli kanjani kungekho umuntu ophenduka ngawe? Ungaba umshumayeli kanjani ufuna ukuzoshumayeza abantu abashunyayeziwe? Baphi ofika nabo esikhathini ogcotshwe ngaso? Baphi okhuluma nabo emsebenzini la usebenza khona? Baphi abashoyo ukuthi baphenduke ngenxa yakho? Uzozophatha udondolo ugugelwe yimijiva, uyishintshe uthenge emisha, akwaziwa ukuthi igugiswa yini. Yiko lokhu izothi washwa ivele kube ngathi washwa ngoparafini ngoba iyabhulufita ukuthi umsebenzi wakho yini. Siphi isivande sikaJehova othi usotshale kuso? Siphi isivuno sikaNkulunkulu asithola ngawe? Uthola ukuhlonishwa kodwa wena umhloniphi uNkulunkulu. Khophozelelwa ngabantu, wena umkhophozeleli uJehova. Awumsabi ukuthi washo lani uJehova uthi umshumayeli, washo lani umvangeli, washo lani umfundisi, washo lani umkhokheli. Wayehloshwe yini uJehova azathi umkhokheli uma ngabe wayengafuni ukuthi umsebenzele? Uma ungasamsebenzeli noma ungaqoka isipika kodwa kuseyena umkhokheli. Yiko lokho isipika sakho uzothi usiwasha kanye sivele siphuphe ngoba siyakuchaza ukuthi awusikho umkhokheli walutho. Sibaleke endaweni ehlukene, sibalekela impi kaSathane. Lamemezwa izwi lomprofeti lathi saba noJehova, saqhamuka indawo ngendawo. Bantwana basephakameni, sizodumisa lo nkulunkulu. Kufanele ngesinye isikhathi ke sikhumbule le mini engikhuluma ngayo ukuthi ukungancengi ukuthi wena waziwe ukuthi awuncengi. Bengizoyifunda le ncwadi kodwa ngenxa yesikhathi angeke ngisayifunda namhlanje na incwadi ekhuluma ngesikhathi sokudala ukuthi wonke umuntu uzokhula bemdala. Uma esekhulile amdala uzawudinga ukuthi nansi ngiyayithola amaHubo 71
ivesi 9 siphelele evesini lika-11. Incwadi yamaHubo 71 kusuka evesini lika-9 kuya evesini lika-11. Ungangilahli esikhathini sobudala, ungangishiyi ekupheleni kwamandla ami, ngokuba izitha zami zikhuluma ngami, nabawuhlomele umphefumulo wami bayahlebelana. Bathi uNkulunkulu umshiyile, zingelani nimbambe, ngokuba akakho osindisayo. Amen. Sifake leso sikhathi ukuthi lapha uDavida uthi uthi ungangilahli esikhathini sobudala bami. Ngithi-ke abantwana basekuphakameni ngiyobuye ngikhulume kakhulu ngayo, ngoba kuye kube khona lokhu kukhohlwa ukuthi njengoba ngilapha njena ngingaka ngibone ukuthi ngisenamandla, bese ngiba umuntu ongakwazi ukuthi ngicabangele ngicabangele isikhathi esizayo ukuthi amandla ayaphela kubaba, ngicabange mina ukuthi azophela, ngoba ngesinye isikhathi uye uthi uhleli uzwe ukuthi hayi umama usehambile. Baningi obaba abahleli manje, omama abasekho, bahambile emhlabeni, baqale ngokugula. Umuntu umhloniphe, umhloniphele ukuthi ngelinye ilanga ekupheleni kwamandla akho awuyukuba nabo abakini, ngeke ube nazo ney'ngane zakho, ngeke ube nanabafowenu, kodwa uzoba nomyeni wakho. Lona kufanele ukuthi umnikeze inhlonipho kuseyisikhathi, ukuthi noma usungasenawo amandla, umyeni wakho akwazi ukuthi akulekelele, ngoba useduze kwakhe, uyazi ukuthi umhloniphile. Noma uziqhenya, kodwa khumbula ukuthi kuza iy'nsuku zobudala, njengoba ethi lona okhulumayo, Nkosi, ungangilahli ey'nsukwini zobudala bami, ngoba uyazi ukuthi ebudaleni akukho mnandi, ngoba usakwazi ukuzenzela zonke izinto, usuphethwe ngilona onamandla ukwenzela zonke izinto. Engathi sonke bangcwele singahlala njalo sicabanga ukuthi uNkulunkulu usiphila amandla, kodwa noma sikhula amandla yehla. Ucabange ukuthi uma sengiphelelwa ngamandla, umyeni wami uyizinto zonke uzokwazi ukuthi abe uyena ozongicathisa, ngiyozongiphuzisa amanzi. Ungazithwali ukuthi ngiyazi mina nginabantu bakithi, kodwa abantu bakithi angeke bakwazi ukufika noma bangene kuleso sikhathi leso. Kufuneka umuntu oseduzane kwakho, ngisho noma ngabe unjani, kodwa uyathoba ngoba amandla asuka sehlile, kusuke sekufuneka umuntu ozokusiza. Bantwana basekuphakameni, yiko-ke ngithi-ke ake singene sizifihle kuwe, wena thwala labadala, oke singene sizifihle kuwe, wena thwala. Lawa amazwi nina benkosi, uNkulunkulu ade ngiphathise wona. Sengithi khumo nina benkosi, inkosi kusisene kuswile.